12 वर्सां सकयले चली भुरग्याचेर बलात्कार करतल्यांक फासार मारपाचे कायदेशीर तरतुदीचेर गोंयच्या चायल्ड रायट्स एक्टिविस्टांची मिक्स प्रतिक्रिया. थोड्यांचो येवकार, थोड्यांक मानवल्ली ना. केंद्रान असले गुन्यांवकारांक फाशीचो अध्यादेश काढला. जम्मू काश्मीरात बलात्कार आनी खुनाचे प्रकरण तापल्या उपरांत सरकारान हें पावल मारलें. We welcome the decision of our Prime Minister with regard to rapes, murders of minor children, and I'm glad that it is going. There will be an amendment to POCSO and other IPC and other acts in force in India. Be they boy children or girl children. It doesn't mean that rape happens only to girls. It also happens to minor boys. And I'm glad about this change. And the fact that minor boys raped also should be taken into consideration is very, very important. But the ordinance speaks about only of girl children or women. They are not covering boys. And we know that after Freddie Pitt's case that many victims were also the boys. The other concern is also about the age criteria. There is a bias because children in the age group between 13 to 16 years are also suffering from the same pain. They are also innocent. And we are looking at the rape, the action, the offense that is committed. It's not about with whom the offense has taken place. भुरग्यांचे केशी हाताळपी आदोगाद शांती फोन्सेकाची मात फासार मारपाचे तरतुदीक हरकत. First and foremost, we are moving all over the world and even within the country there is a big movement for abolition of death sentence. If this is what we are moving towards, you can ask all the lawyers whether from Supreme Court and High Court, majority are against the death sentence, including the judges. So then how do we start increasing crimes, putting them under the category of death sentence? It is absolutely wrong. In countries like India, where we are keeping the death sentence, our crime rate is only increasing. So who is it who will look at children as sex objects? It is only a sick mind. And then what does the Indian Penal Code and Criminal Code say? If it is a sick mind, then you cannot punish the person. Because somebody who is not okay in their head, you cannot punish them. So anyone who rapes a child, let us be clear on it. It is a sick mind, it is not a normal mind. If that be true, then you have no business to punish the person. स्कॅनाची चेअरमॅन ऑड्री पिंटो म्हणटा नवो कायदो, खर दंड आणि सरकाराचे हेर निर्णय म्हणजे घाव्याचेर बँडेड. सरकारान आनीकूय काय पावलां उखलूंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फुडले 2.5 म्हयने नवी उदकाची कनेक्शनां ना. दर वर्सा मे आनी जुनांत पावसा मेरेन नवी कनेक्शनां दिवप बंद करतात. अंदू 15 दीस आदींच बंद करची पडली म्हूण PWD मंत्री सुदीन सांगता. उदकाचो कमी सांठो, पावर सप्लाय आनी लायनी फुटूंक लागिल्ल्यान खंय हो निर्णय घेतला. सुदीन 29वे रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या उक्तावणाक उलयतालो. डे टू डे जे उदक गोंयकारांक जाय त्या बाबतींत कांयच शॉर्टेज ना. जे नवे प्रोजेक्ट आसता ते सबंद गोंयांत ह्या 1 म्हयनो ज्या कडेन उदकाची प्रॉब्लेम्स आनी ट्युरिजम इंडस्ट्री वाडिल्ल्या कारणान आमी दर वर्सा डिसिजन घेता की मे आनी जून फर्स्ट वीक पर्यंत जो पर्यंत पावस येना तो पर्यंत कनेक्शन रिलीज करप ना म्हणून. आनी त्या बेजीसचेर हे आमी डिसिजन घेतलां. फक्त डिसिजन एक 15 दीस पयलीं घेवचें पडलें बिकॉज ऑफ देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स नॉट ओन्ली ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर हो एक फॅक्टर, पूण त्या शिवाय बाकीची लायट आसा, मदीं पायप बस जाता, ह्यो गोश्टीक लागून आमकां ते मातशे 15 दीस बेगीन करचे पडले. काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी प्रतापसिंह राणे सुदिना बरोबर रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या उक्तावणाक आशिल्लो. राणे म्हणटा लायसनां दिवपाची प्रक्रिया मुळात खर करूंक जाय. आनी ही खंत एकूच इतले करून आमचे RTOs ऑफिसर्स रस्त्यार रावन तांकां योग्य मार्गदर्शन करतात. ट्रॅफिक पोलीस 24 तास ह्या दिसांत तर रस्त्यार आसता. पूण तरी आसतना 328 मरणां गोंयांत जावप हें दुख्ख आसा. RTO डिपार्टमेंटाक तरी ते दुख्खाचेच हें आसा.
We have started amendment of our Motor Vehicle Act somewhere 1.5 years back. I am one of the member of that group of ministers. Member of Parliament has already passed it. It is in final state in the Rajya Sabha. Once it has come, त्यानंतर स्टिग्नंट रुल्स एंड रेग्युलेशन तातूंत आसा. आमी आवय बापूय स्कूटर किंवा मोटरसायकल ज्या भुरग्याक दिता आनी ताका जर चुकून एक्सिडेंट जालो, जर कोणीय ताच्या हातांतल्यान मेलो जाल्यार 3 वर्सां ताका रिगरस जेल आसा, जेल पनिशमेंट अलोंग विथ 6 months आवय आनी बापायक आसा. तसेच ड्रंक ड्रायव्हर आसा ताका 10,000 फायन आसा, जाल्यार 1,000 रुपया मिनिमम फायन. त्यानंतर नो पार्किंग एरिया पार्क केली 1,000 rupees फायन. To get a license, one must know the rules of the road and how you should drive. Most important thing that when you get a license, I would like to request the Director of Transport and the Minister of Transport that they should be very strict in giving the licenses. This is very important that we have to wear helmets. If you see a foreigner, we're a tourist state. The foreigners, young people who ride the scooters, the rear person also, the pillion rider wears a helmet. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.